Vakaleleka natango aprosla ngarse ngor kraki do televe ono barong na radio Fijuan nandomo ibiti. Radio Fijuan nandomo ibiti. Ni sambulo benaka. Se ko ngo na Vakaleleka ni no andai tutu ko na mbungi ndai. Esa abandi tagi ni mateni kisi ni mateni COVID-19 na nda benua katakaba ti ko na doru wa mbaki ruo sambulo kabitu mai lau toka takataka baganda ni bengravi ena loma ni wangabuka ya me bandi ti ko na matungo na mbungi kasambi to patakina na mateni tu na pakatatambu ni sosongo ni patani rosanga bulu na leni benua se sibia sa pakatambu telangana durumi ni city level utoka pakakina na non rongole kina be tauni teleso oire eretigo mai utoka na materi tu esa kadibaka na songo ni be kornibuli kede mai utoka pakakina na be tambana ni dakadaka karasanga ni ndo bengarabi enanga una ni lenga tumbukoso esa kadibaka telangana ilulu ni materi tu borenge mbani marama na kena na songo kede na be valindanisi be balni lalo swimming pools pakakina na pononi bako koyango na pakatatambu kedongo enanga irele subi ni oti etine kapana singa ena non rasate ki bako sokusa na leoni bonua mera boli sabe buganda itaka na Fijian Competition and Consumer Commission ni bunga na supermarkets era buganda itaka ni be roti ko ni boli etiko mera bagarotaka may kaina bunlewani FCCC Joel Abraham ni lala ni bata ni aya e kene inaki membiti ko ba malua na beka kana metanga ya na bata ni bulitaki ka Abraham ni naki membiti ko oya merna raw ni baka i boto kede nanda buli ena beka so e bagarotaki ena raw ni na rida na nonda banua na nonra na sianga ni ngandi mai kibiti e raw tani tolu sanglo ndolu kinandua na raw ndolu nanda usara banua ena buguti ngani kena sana bakileti ko na rebu ni mate na COVID-19 goe to bata ni rendre ni bulla boilabo ena tambani sarbanua ena lutu sarna kena rawka kina raw tani bitu sanglo ko ba na $1 million mai kana bulewani South Pacific Tourism Organization Christopher Coca ni pagkatata ni COVID-19 ena raw telangani na bakilay ena sasanga mena rawati na tumbo po ilabo ena 12.2 na pasyente yato pa ni ruanong dolu rusang lukaba na bimata ni tuwa na Pasifika o kakinobiti ena nama kimena sotaba na ngaunan renre ena kianan dui tambana ni sarbanua ena buku ni mate kasabi takabitiko kinangito esa bakandoro inangito lewo ni Coca-Cola Games ni 2020 ngwana itukutuku e salamuria na beka mai bagarita na Prime Minister vorenge mbani marama ena kiana sa atiko endo na kisi ni mate na COVID-19 ena nondo nua sabe bande itaki ena bandoro ni Coca-Cola Games na tambana ni buli maida bekir na Vakaleleka ni nondo itukutuku na kene kuri erano na semana steseni na Radio Fijuan kinambula FM ni bagating vinaka. Ndo toka bia una be sere so na Bula FM number 2 na sere so. Bula FM number 2 and seri.